hariho ijambo yavuze biblio. Biblio ni igitabo, naho ni mu Kigiriki biblio ni igitabo. Noneho Bibiliya, biblio ni igitabo, Bibiliya ni ibitabo. Gutwara Bibiliya ni ugutwara ibitabo, si ugutwara igitabo. Igihe cyose uzobona haleluya witwaje Bibiliya, ntukagire ngo witwaje igitabo. Uzoza wumva yuko witwaje iki? Ibitabo, wikoreye ibitabo. Banza bagwiyo mwisubiremwo, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Haleluya, Yesu asifiwe. Biblia neno la Mungu. Biblia we. Kwiga nime Biblia. Mugure Biblia. Amen. Imana ishimwe ku uyu mwanya mwiza Imana yatanze kugira ngo twongere tubane dusangira ijambo ry'Imana. Dushimiye umubyeyi kubw'ijambo ry'Imana maze kuduha. Kunda kubivuga iyo ibintu byageze muri teme ngo muzaganira ijambo rimwe, nareko nereka madame ibintu yavuze nabyanditse hano, nanjye nari nabiteguye. Noneho yibivuze bazava ngo se ngo karaguma gusubiramo ngo ibyo abandi bavuze, none ndareka kubisubiramo kandi ari byo biraha kubisubiramo nyine nta kundi wagira. Ni harya nyine twese twadusoma kandi twese buriya umwuka n'umwe kandi gutegura ni kumwe, nta kundi ndabisubiramo. Ushaka kabivuga uko arabivuga, ariko ndabisubiramo nyine muri ubwo buryo. Turashimira rero ubuyobozi bw'abayumbe kuba barongeye gutegura iki giterane, kandi by'ukuri ni byiza, birashimishije. Buriya nkunda kubwira abantu ngo mu buzima ikintu nanga esheke. Mu buzima bwanjye, mu mibereho nanga esheke. Nubona ninjiye mu kintu ahubwo nopfa ariko nkakigeraho, niyo miterere, nibwo buzima. Nangaje affaire nigwamo cyangwa nkayikiriramo. Ubwo rero nibwo butwari, utangiza ikintu ukagisohoza kikaba kurya, n'ubutwari bukomeye. Turabashimiye rero kongera kudutekereza kugira ngo tubane. Imana ibaheze umugisha. Mwadukoreye ibintu byiza, uyu ni umugisha udasanzwe. Niba hariho ibintu byiza mu buzima, iki nico buzima budasanzwe. Turashimira kandi na Bishop watanze ahantu kandi akanabana namwe, akabasindagiza kugeza iki gihe. Byari bisa nibigoye bikomeye, ariko kandi amenya agaciro ko kubana n'abayumbi. Ngira ngo yabivuze, kandi mu by'ukuri ndakabije ibyo avuze. Kenshi sinabirengaho kubera impamvu runaka cyangwa impamvu nyinshi, kuko yabivuze. Ni umubyeyi mu buryo bw'umubiri, ni umubyeyi mu buryo bw'umwuka, ni umujyanama muri byinshi. Ariko kandi ahubwo nitwe twari kubakira, kubera ko nitwe twabanje ibiga. Nitwe ikizotuma tubifa nuko muza musa naho mubiremye none naho byabayeho kera. Ni ukuvuga rero nitwe twabanje, nitwe tugomba kubakira, hanyuma tukabatreninga, tukaberekaga ibibi twakoze ntimubikore. Ntimugakora ibibi twakoze. Hariyo bibi hari amadega twakoze bitari byiza pe, kandi twagaze tubikora twumva ngo ni mu mwuka. Titworekaga ngo ibyo namwe mubisubiremo. Nibiba ngombwa rero mukabyumva, ibyo muzabireke. Kandi ni mutabirekaga, natwe nditwogomeza ngo dukomezanye dusubire mu makosa twabayemo. Abantu bovuga batese nabarwayi. Rero turi kumwe igihe cyose, rwose kubana namwe ntibiteye isoni, kandi birashimishije ahubwo, kuko bizanadufasha kugira ngo turerane twese. Nta urera utamurera, ngira ngo niko abakuru baciye umugani. Ndabakiriye namwe mwebwe mwese mwabaye hano, murakaze. N'Imana ibaheze umugisha. Ndakira umuntu umwe nawe wambereye
umubyeyi wiki mu ishuri, yaranigishe ku ishuri. Pastor hariya Ruganzu, nishimiye kubana nawe banguhaguruka. Buriya rero abantu baza bicara bahagurukaga nabigambiriye kuva kare. Buriya ni umwigisha wanje wa Bibiliya, yanigishije Bibiliya kandi singiye kumukabya cyane, ariko ni umwigisha w'ijambo ry'Imana. Murabizi ko ndaza nkabye. Yarandeze, yaranigishije igice kinini mfite na kimusoromyeho kubera ko ari umwigisha mwiza. Nguhaye kaze, ndakwishimiye. Ndatinze rero nukwiga kandi ko numva Imana ize kumfasha twige. Haleluya. Ndiko ndabona kwibanke uko Imana inshoboza ninki, ariko tugiye ibi bintu iri jambo niryo simvuze ngo niryo rya mbere rikozweho ryose rizarisa niriryoshe. Reka ndidusoma nanjye hariya sinsubira kwasoma, ariko ndasoma Abaheburayo ibice 4 n'umurongo wa 12 ririya, cyangwa reka ndisome wasanga abantu bahibagiwe. Twakiriye n'abantu badukurikirana ku murongo w'ikoranabuhanga. Timotheo wa 2, rwandiko Paulo yandikiye Timotheo rwa 2 bice 3 umurongo wa 16-17 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Umurongo wa 17 kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiye byose ngo akore imirimo myiza yose. Abaheburayo rero ibice 4 umurongo wa 12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'ingota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Hariho indirimbo muzee ntiyayiririmbye ariko nanjye yayivuze ndayumva. Indirimbo yaravuze ngo Mungu ni yule jana leo na hata milele. Amen. Mungu habadiliki. Biblia y'igiswahili ngo hana umbo ya kubadilika, ntagira n'ishusho yo guhinduka. Hariho ikintu gihinduka, umwenda umuntu azawugura ariko bwaca ugahinduka ugacuya. Biblia Mungu ni yule jana leo na hata milele, hana umbo ya kubadilika. Ngiye nihutabuke ndavuga amazina 11 ya Bibiliya kandi ndayavuga nihuta kugira ngo nze kugaruka kucyo nshaka kugarukaho, kandi ndavuga amazina ari muri Bibiliya apana yo gutoragura. Natanga nkunda musare Bibiliya niyo umusekandi kumvuga kukwima. Iyo ngiye mu rugendo ni bande abantu baza bajya mu rugendo bagatwara Bibiliya? Mbaza hanga 1 2 3 4 mwari murekeye iki? Bantu baza batinda kumva bagasa naho badafite nani. Uriya iyo nagiye mu rugendo Bibiliya nzanishira hejuru y'isakosha indani, kandi iyo babonye Bibiliya babyarangiye tibosura kumbwira ngo tureba aho munsi. Haba haciye abantu 78 kabo wa 78 bagasanga ninje ufite Bibiliya. Izina Bibiliya risobanura iki? Rikomoka mu ijambo ry'Ikigiriki ryitwa ngo ni Tabibala bisobanurwa ngo ibitabo. Mu mvugo y'Ikigiriki Bibiliya iritwa ngo ni Tabibala bisobanurwa ngo ibitabo. Ndaza kubigarukaho hepfo. Ni izina rihuza ibitabo byinshi kandi byanditswe mu bihe bitandukanye, bikandikwa n'abantu. Numvise umukozi w'Imana umubyeyi yabivuga. Noneho
hariho ijambo yavuze bibliyo. Bibliyo ni igitabo, naho ni mu kigiriki bibliyo ni igitabo. Noneho bibiliyo ni igitabo, bibiliya ni ibitabo. Gutwara bibiliya ni ugutwara ibitabo, si ugutwara igitabo. Igihe cyose usobona haleluya witwaje bibiliya, ntukagire ngo witwaje igitabo. Uzoza wumva yuko witwaje ibitabo, wikoreye ibitabo. Intwaro nditeye ubwoba uyisanze iri ku musozi nta muntu uyifite. Buriya imbunda nditeye ubwoba uyisanze iri hasi woyitora cyangwa wayitambuka. Ariko igiteye ubwoba, imbunda iziteye ubwoba iyo isanganye haba n'umwana. Niyo umwana afite intwaro aza gutera ubwoba, siko bimeze? Sema amen. Bibiliya itera ubwoba iyo umuntu ayifite. Sinemezanya n'umuntu uzitwara telefone ngo atwaye Bibiliya. Mushake bizoba byagora kumva, muze mutwita ngo turabaswa ngo ntituzi iterambere. Nta munsi numwe uzahura n'umuntu ngo umubwire ngo utwaye Bibiliya, uzaba utwaye telefone. Ndabakosora mu kanya. Ndani ya nina na 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 yapi nibaguye kwanza baguyo mwisubiremwo muisu. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Haleluya. Yesu asifiwe. Biblia neno la Mungu. Biblia we. Kwiga nime Biblia. Mugure Biblia. Teknoloji kirazi. Ako kantu bashizemo. Kari nakaye Play Store. Yo gusharja ugafata ibyo ushaka. Kazavamwe umunsi Biblia izakugenda. Uzagira ikibazo cy'ubuzima. Ngahe muze yandirimba. Nora Mungu ndani ya Biblia imetoka na Mwenyezi Mungu. Biblia yetu inatuongoza katika mbingu. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pakindi kitabu musomo na kizatuyobora kuja mu ijuru isipokuwa Biblia. Sema amena. La Biblia yetu imebeba utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu, neno la Mungu, Biblia. Tumeupata utajiri. Mbingu na nchi zitaisha, lakini neno la Mungu litashinda yote. Kangaruke nsubire mu buzima busanzwe. Sema amen. Kangaruke mu buzima busanzwe kugira ngo tubone uburyo twiga. Turarangije icyo gice cya mbere, izina Biblia. Tuje mu gice cya kabiri. Biblia ifite amazina 11. Mu mashure nize make cyangwa menshi, kuko twese nayo kudufasha imibereho.
ariko mwumve namwe ukwisi mu kutwita ngo ntitugira ubwenge. Murebe mwumve nk'ubu bakavuga ngo mudaheranwa nta bwenge, ngo bazabareba ngo abantu bazi Imana ngo bazabona badafite ubwenge. Tidufite ubwenge. Twebwe tutagendana n'igitabo cya geography na histoire, ntitugendana ibitabo by'amateka y'isi, tukagendana amateka y'Imana. Haleluya. Tugendana rigili bleganimea free leader, tugendana amateka y'Imana uku Bibiliya. Reka nze nivuge rero. Bishop yabivuze, hari ibyo turebera kuri aba babyeyi by'ukuri kandi twobivuyemo pe. Hari ibintu twovuze ngo n'Imana ntibaho, ariko umurebye akakubwira igihe yakirijwe kugeza uyu munsi wa none, Imana iriho, tuyirebera mu ijambo ryayo, ariko kandi no ku babyeyi yanabivuze hariya mu Baheburayo. Narimvuze twize ibitabo byinshi, matematike igira izina rimwe, philosophy igira izina rimwe, geography ni izina rimwe, aho biology ni izina rimwe, zoology ni izina rimwe, pedagogy nibamo nka methodology, ziriya za methodology, ariko nanone nubwo byiga ni imwe gusa ibifite inzira zitandukanye zo kwigiramo, ariko c'est la pédagogie. Ndababwira nta kindi gitabo numwe kigira amazina abiri. Niyo umuntu agiye kwandika haza yandika hagashiraho izina rimwe, ntawo shira amazina abiri bavuga ko yasaze. Dayere bo navuga bati uyu muntu tazi kwandika. Ni gute yandika akazana igitabo akagashiraho izina rimwe, amazina abiri? Bibiliya nigira amazina menshi, ariko bya bitabo amazina menshi, ariko ahuje iki intego himwe. Kuri gutwara bibiri ni ugutwara ibitabo 66 gusa. Bibiliya niyo nza nsoma ngaseka nije nyine yonyine, sinigeze nsoma geography ngo nseke, haba na physics wose ko asoma matematike Kare biology ze muri kurayisoma ngo gute ngo kuri hejuru y'imbuto n'ibihingwa ngo uburyo bahinga umuntu agaseka. Bibiliya gusa yonyine niyo abasaza, umuntu w'umusaza azasoma akarira ataburaye, akarira atambaye ubusa, akarira batamuvuze nabi, akarira batamusuzuguye. Bibiliya, haleluya, niyo umuntu azasoma ahaze afite abana atabuze abana, akarira amasozi agatemba. Bibiliya putalabega. Haleluya. Titeison mundi yogira isoni zo gutwara akabumbu. Bibiliya keda zina rya mbere kangaruke iri muri Timoteyo wa kabiri. Bibiliya ni ibyanditswe byera. Gutwara Bibiliya ubutwaye ibyanditswe byera. Timoteyo wa kabiri bice 3:15 hasome twikwanke kugira ngo nanjye bampaye iminota sinirenze. Mana umfashe uze kunzamurira agatokiwa taza kumererwa nabi gusanga ndasi wewe kubita akajeste gusa wamuso, ariko muri ya muntu azi gusoma nawe nubwo tutaragendana umwanya munini, ariko nakumvise. Bibiliya ni ibyanditswe byera. Iyo uvuze ngo ibyanditswe byera nibyo tugiye kwiga, nibyo tuziga, tuzamara igihe tuzoba tugiye kwiga Bibiliya. Iyi minsi niyo kwiga Bibiliya. Bibiliya yitwa iki? Ibyanditswe byera. Hasome icya kabiri. Bibiliya ni impumeko y'Imana. Ariko nturahabona papa? Nahabona. Hasome. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Ndaza kubereka uburyo ibyanditswe byera biza bimenyesha ubwenge byonyine. Nicyo kira gituma mubona ababyeyi batize batageze ku ishuri, iyo bamenye ijambo ry'Imana bakamenya Bibiliya baza bagira ubwenge. Bibiliya zitanga ubwenge. Amen. Tubanze tuje ku ishuri dusange minerval. Hingi ntizisaba minerval. Haya
minervare ugira gute ngo watsinze taye sheke ibamo sheke ni ukutakurikiza icanditswe bye. Icya kabiri kurasomye wa Bibiliya ni impumeko y'Imana. Timoteyo wa kabiri, urwandiko rwa Timoteyo wa kabiri 3:16, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 20-21, Yeremiya igice cya mbere umurongo w'9. Bibiliya ni impumeko y'Imana. Soma Petero wa kabiri. Ni impumeko y'Imana. Buriya murebe namwe uburyo bishoboka umuntu kugenda ni impumeko y'undi muntu. Amen. Kuyu ni umwuka w'Imana tuzatugendana. N'ubuzima. Impumeko. Impumeko kandi umuntu guhumeka. Ukuye ni impumeko ya data. Hasome wa Petero wa kabiri. Sina rya kabiri. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 20. Iruke. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe ubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishaka. Oya, aho komeza ni ukunyine. Kunarimvuze gusa ko umuntu atabishaka wenyine nguko bisobanura. Ko yishaka. Komeza. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu. Ahubwo ubuntu abantu b'Imana bavuga ibyavaga ku Mana, bavugaga ibiva ku Mana bashorewe n'umwuka. Haleluya, haleluya. Aba bandi bavuze banditse Bibiliya bariko bahumekerwa bakagira gute bakandika tutwara n'impumeko y'Imana. Iyi ni impumeko y'Imana. Haleluya. Ya gatatu, Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Buriya ikikubwira ko ijambo ari umuntu. Kuri abantu benshi muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 hari abantu batatemana bazize kuvuga kuki batafunze ijambo ngo bareke umuntu. Ijambo niwe muntu. Birumvikanye. Bibiliya niki ni ijambo ry'Imana. Buriya kuriya ntawo gutandukanya n'ijambo. Buriya umuntu bamwita ko ari umugabo atewe no kuvuga, bakamwita gito kubera iki kuvuga. Tibovuga ngo amagambo yavuze ngo niyo gito, niwe baze bavuga kuri gito. Aho mbaye nk'uhasobanura. Igihe cyose uzoza uvuga ibipfuye niwe bazuvuga ngo napfuye kuvuga gusa. Kandi na Bibiliya bitubuza umuntu ugapfa kuvuga imbere y'Imana ngo uze kuvuga ngo nahubutse. Wahubutse guteze. Shoboza gituma namwe muzamwirinda. Buriya muzamubona Imana yaduhaye impano zitandukanye. Hari abantu yahaye imuzamunda kubabwira. Hari umuntu uzuvuga ngo atere haleluya kandi atarayihawe. Yamara ikaduteza intege nke. Cyane. Hariho n'abandi bazihawe azapfa kuvuga ngo bakamamwikiriza. Undi nawe ngwese ngo kuki mutamunumva ngwese mwabaye gute ni yawe ndisize gireke nganzu gabanye. Hariho abantu babereye komantere kuvuga yavuga ukazibona abantu bose barasamye kunezerwa. Undi yavuga bagataha bakomeretse. Reka kuzoza uvuga. Ureke komantere, ureke magambo yawe gaho ni wewe. Tibagenda bavuga ngo se bahita bavuga ngo ibyo yavuze. Tatandukaniro ry'ijambo umuntu yavuze. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Gutwara Bibiliya rero ubutwaye ijambo ry'Imana. Niba kurya usubona bavuga ngo ministre mu ambassadeur yahaye avuga taza yongera ko yatumwe azavuga ibyo yahawe n'igihugu. Iyo yongereye haki abafuye azavuga textuellement. Sema haleluya. Tugomba kuvuga Bibiliya uko imeze kuko ni ya data. Iyo dusoma Bibiliya ndaza kuvuga ayandi mazina y'inyongeza. Timuzi ko umuntu azagira nona preno. Ndaza kuvuga amazina ya preno ya Bibiliya. Sema amen. Amen. Abaheburayo 11 umurongo wa 3. Timoteyo urwandiko rwa Timoteyo wa kabiri ibice bino umurongo wa 2. Soma Abaheburayo basi. Soma Abaheburayo bonyine. 3:11 n'umurongo wa 3.
kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Isi liganimeya, isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Akoze uzi kwitwaza ikintu cyaremye isi. Yampaye nkamuhaye. Ikintu cyaremye isi uko cyitwaza. Ninde ugupfuniraho. Yampaye nkamuhaye. Hallelujah. Nabwiye abantu ngo nta munyabwenge uriho kuri iyi si. Umunyabwenge uzambwira ngo n'umunyabwenge n'umuntu uzakoresha ikintu Imana itaremye. Umuntu uzokoresha ikintu Imana itaremye akakirema amara akagikoresha, nzamenya ko ari umunyabwenge. Tibazakora kuri Imana yakoze. Bazamuka umutwe ngo bafite ubwenge ubu genda urema ibyawe. None niba ibyuma byose ndangura amajwi biva mu by'Imana yakoze, siko bimeze. None uri umunyabwenge gute utabasha kwiremera bitugu gusa? Bache bugufi, ni bache bugufi tu. Mungu ni yule jana hata leo milele abadili. Mumwakire yeye ni yule. Subiramo. Jana hata leo milele abadiliki. Izina rya kane ko ndakora ku bintu bakozeho na nimugoroba. Bibiliya ni itaraza ritumurikira. Gutwara Bibiliya ni ugutwara itara ryaka. Gutwara Bibiliya ubutwaye itara ryaka rikumurika. Iyi si tuzi umwijima, iyi si irimo umwijima. Kandi gituma mubona abanyabwenge, urubyiruko rwacu n'abamama n'abapapa n'abagabo n'abavuga butumwa n'abashumba bahe barindagira bataye Bibiliya. Ni itoroshi umuntu azatunga mu mwijima. Ni itoroshi. Yego. Ni gute ariko muri mukubona uburyo twatwigana isi. Mwamara mukavuga ngo mufite ijambo. Irihe jambo? Mufite ibiti. Mufite ijambo. Mwamara mukananirwa kumurika. Muri mukwigana kandi rwose kaje. Niba satura umutwe mu satura. Mu buzima kuva mbayeho biza mvuga muzabibaze n'abandi bandeze sinigeze nigana njewe. Nico gituma navuye no mu rundi rubyiruko kaza nsengera ukwanje kubera iki kababwira ngo ibingibi nje natangiye nsoma ibi sibyo tubireke. Tibatanumva nkabwira ati turatandukanye. Haba nibi byo kubyina muba mugwanza mukareba mukamenya abanyamafuta tibatambukane imbere gutamba bagatambira ari inyuma. Ibyo reka bazatumara amavuta. Timwampamagaye ngo nze tubane aho ndaje. Nibwo buryo bwiza. Gusa Yesu rimwe ngo bigeze gucyaha abantu ngo bacyaha arababwira ati nimba bavuga ibyacu turi kumwe ariko nimurebe iby'Imana bireke guhinyurwa tubihinyuzwa nabande n'abarya ngo bihishe baseserwa iki rwihishwa ngo baje gutata iki umunezero umudendezo w'abana b'Imana. Twagira gutya twadutamba babona umuntu musore mubona umuntu ariko nanone nabyo ndawo bigaya hazabusimbuka yamara gusimbuka agafatirwa. Soma Zaburi 119 n'umurongo wa 10 n'umurongo wa 105 nako. Zaburi 119 n'umurongo 105. Petero wa kabiri, urwandiko rwa Petero wa kabiri gice cya mbere umurongo wa 19. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje ariko ni itabaza ry'amaso yanjye. Bavuze ibirenge kubera ibirenge nibyo bisa bigenda kuri uzubona. Ibirenge uyu muntu adafite amaguru hari uzugenda tibikunda. Aya niyo yandire mbere mva ngo kuna shari buju yandi. Aza nakone kageza kuna jari bunje ya mengi ya kunizuia na maguru nayo na mara nyingi miiba siku maguru zaisha none
hari ahandi aya maguru niyo kaya leta ya ngaya nubona umenye gukontorora amaguru bizaba birangiye. Tuzibona abantu bakunda kubona yabona akantu karabaye akirwanka akaja kureba uko ujanye ugiye aho ngaho muhwanye nabo mwashika bakakubita icuma kabuguye aho ngaho wamara ngo nje ngo naringiye kureba ngo ibyabaye uri mu polisi se ujejwe security kani gitanga nuko izina rya gatanu Bibiliya n'ubutumwa bwiza. Ndeka nirukwanke mbisome gusa kugira ngo nje hepfo ntaja guharibisha umwanya. Bibiliya n'ubutumwa bwiza. Gutwara Bibiliya ubutwaye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Yesaya 41:27. Petero wa mbere ndidusoma. Petero wa mbere ibice bino umurongo wa 17. Gira nimanukire hepfo nshaka kuvuga. Bibiliya n'ubutumwa bwiza. Yesaya 41:27. Petero urwandiko rwa Petero wa mbere 4:17. Irya gatandatu Bibiliya ni inkota y'umwuka. Bibiliya ni inkota. Ngira urigeze kwabwira amakuru kanze mbabwira akakantu kamwe aba Efeso 6:17. Hasome papa hasomeho ibyakozwe n'intumwa ibice 2:37. Bibiliya ni inkota y'umwuka izicumita mu mitima y'abantu bakihana. Buriya iyo ubona abantu bihanye Bibiliya yabacumise mu mutima ibyanditswe byera. Nta muntu iyo ijambo ry'Imana ritarakora ku mutima w'umuntu kiyo kwihana ndibikunda nubwo twovuga umugani w'abarundi ngo gusemerera tugasemerera tibiza bikunda. Hasome papa. Nakire agakiza kabe ingofero. Nakire agakiza kabe ingofero. Nakire n'inkota y'umwuka. Nakire n'inkota y'umwuka. Ariyo jambo liganimira. Nakire niki n'inkota y'umwuka ariyo ki ijambo ry'iki ry'Imana. Mudamu umwe reka mvuga akagakuru mu Burundi higeze kuba ikibazo ahantu hamwe siga bageze gushingura bahita gutana kumpanda none kumpanda bageze bahahinga imiceri bamara kwahinga imiceri hariho amasaha bategerezwa gutaha kare kugira ngo bataza guhura n'abanzi. Hari akiriho insecurity mbi muri 2003 2002 byari bigoye cyane. Noneho kaba narigisha abantu kwitwaza Bibiliya nari narabafundishije abakirisitu mbigisha gutwara Bibiliya ntimugasige Bibiliya mwabipfumwe. Iyi ni inkota n'intwaro ndimukayisige muze mwitwara. None ngo arangize azabwije ngo amare kuza bwije ngo aze kugera mu nzira asanga kera babanzi bahageze. Nuko baramuhagarika ngo amuhagarike ariko atarabegera ari nkari ngo amuhagarike arahagarara akaba yari atwaye Bibiliya ngo amare. Murabiza abantu bazi gutwara imodoka hari ukuntu baza bagarura imodoka no kuboko kumwe agarura imodoka no kuboko kumwe ngo amare amutu asohora Bibiliya agira gute ngo agire uburyo yamaryama. Aya ni amakuru yabaye sinejane sinigani ni ibintu byabaye n'umukristo wanje nabinyoboye ngewe ngo amare ngo ayimutunge uwaba araryama ngo aryame ngira ngo yaratekereje ati nindasa mbere uriya muntu ukera yankarikiye aramena umutwe asubira inyuma n'imodoka ariko yankota yayimutunze ngo shikaraza arambwira ati pasi ati uyu munsi wa none nemeye Bibiliya nje wayitunze aduyi sema amen kayimutunga gutya akagira ubwoba akaryama ngungiye kumurasa kuri wari wamwisha yari muri target yo gufa yaba kagusotora wayibutse ukayitora yarapfuye. Bibiliya ni ingota. Amen. Izina rya karindwi ni umuco utumurikira uzumurikira umutima ukamurikira ubwenge ukamurikira ibyiyumviro ukamurikira akanwa ukamenya icyo kuvuga ukamurikira amaso ukamenya icyo kureba ukamurikira amatwi ukamenya icyo kumva. Bibiliya ni umuco. Zaburi 119 n'umurongo w'105b. Bibiliya ni umuco utumurikira. Zaburi 119:105b. Bibiliya aho yereka kwasoma 8 izina ry'umunani. Bibiliya ni imbuto. Bibiliya ni imbuto. Ni kwanga ijambo ry'Imana ni imbuto zimera. Ni imbuto umuntu azatera wamara kwitera ikamera. Ni imbuto itazibora.
n'imbuto Bibiliya, kwitwaza Bibiliya gutwaye imbuto bari baratwigisha. kandi kuza mu byinshi bari abarimo baratwigisha. Luka 8:10-11 gutwara Bibiliya gutwaye imbuto zitanga ubuzima bwo mu buryo bwo mu mwuka n'ubuzima bwo mu buryo bwo mu mubiri. 9 izina ry'icenda, Bibiliya ni umutsima w'ubugingo. Mwagize mubona abantu bagizaje mu butayu bakagira ibyumweru 2-3, twigeze kugenda tugira ibyumweru 3, umuntu ajana ikigori kimwe, umuntu akazajana ikigori gifite imihiro 14, hagazabe ikigori bimwe bifite imirongo 14, ukamara ibyumweru 3 ukazurya umuhiro umurongo ukanywa amazi. Hakusinzi cyatumye tudapfa mu no umurongo umwe naho twebwe ubu nyine ngo nibazane mayoneze, bazane na confiture, ngo bazane na byatsi bindi baze bakebagura bitagize ngo niyihe hano ngo salade. Ariko abacuruzi nibo ba mbere bagize ubwenge buteye ubwoba. Urebe nawe shuzi bisi n'ibitunguru bibisi n'itomate mbisi zageze zirya abana, none bazise ngo ni salade, ngo amare kubizita kazina ngo ni salade, tukaza tuzirumanga ari mbisi. Izina gusa bahinduye izina ngo ni salade, kandi ngo bizabifasha bimwe ngo amaso, kandi amarori yamaze abantu. Bibiliya ni itazibesha, Bibiliya ibyivuze ni ukuri, n'abandi ni ugucanga canga ariko se tubyemera nyine ndakunda salade. Ariko nigita za ibintu bimwe nza ndeba, ariko nanjye nsigana zari zarananiye, none ubu ngubu nzigezeho. Uragira ngo ndazoroheye ngubaguma kuvuga ibizo byazongera mu mubiri, kavuga ndireka ejo ntazaza ngo amazi ngo atazabura mu mubiri, ngo kandi reka atagiriza kuvuga ngo ndi anti ibintu byizwe, kandi nanje ndi umunyabwenge. Muze murya salade. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 17:17 ko salade we oya nanditse kitatu murambabarira. Bibiliya n'umutsima w'ubugingo, Yohana 6:33 ariko no umutsima kabisa, nuko rwima. Bibiliya ni umutsima kandi ni umutsima uzuhaze. Bibiliya uzuyisoma ukumva urahaze. Niyo Bibiliya nico cyangeze gituma mubona abamuzehe bageze abantu bagasengera mu mazi ngo ariko nyine mbisigaye ari nka bibi. Muri iki gihe muzabireke byakoze mu gihe cyabyo nuko Yohani. Bibiliya ni ukuri kw'Imana, Bibiliya ni ukuri kw'Imana, izina rya 10 ni ukuri kw'Imana. Gutwara Bibiliya ubu utwaye ukuri kw'Imana. Niho Yohana 17:17 izina rya nyuma, izina rya nyuma. Bibiliya ni Imana. Amen. Iryo niryo gahebuze ngiye gusoma, iyo turahasoma mutanga Bibiliya. Ukugutwara Bibiliya ni ugutwara Imana. Oya iba nkuvuga kubu bakavuga ngo uragiye ngo twaye ministre, simvuza abana ministre gusa ukaba witwaje ministre. Hari ahantu bapfa kuguhagarika gusa ngo baguhagarike batabanje gusobanura icyo baguhagarikiye. Ko ndarinda mvuga ministre abanameye utwara Bibiliya ariko iri mu mutima ni Imana. Yohana 1:1 hasoma Yohana. Mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Kilimandala benia, kandi jambo yari iki? Yari Imana. Jambo yari Imana. Bibiliya ni Imana. Gutwara Bibiliya ni ugutwara Imana. Amen.
nigeze kuja mu butayu bumwe nari narabwise ngo ni mu Karimbeho, habaga imbeho iteye ubwoba. Noneho ndagenda nje nyine hari mu kibira, ngumare ngwaje kuba nkasa saba numva umuntu araje, ndije nyine mwishamba. Hapana ibingibi twari turi muhurira gusenga twajana za matora yemwe matora ngo zo mucumba ngoni turuha turyame kandi uzare urebe uburyo satani sitwaye bafenda ngo gusa ngo tugeze mu mahombo ngo kurya tuba twashitse ngo nubwo tworyama. Ninde handitse he mu ba Efeso mu ba Filipi ko ni gitangaza mugiye gusenga none ngubwo mwagezeyo birarangiye. Ngomare ndavuga nti nanone aho umuntu kukunigira mu nzu yo kunigira hanze, kandi nibwo buryo bwiza ushaka kurwanya umuntu. Twigeze gusengera umunyamapepo arasara gutya, arasara hariya muyinga, arasara igitangaza kiraba, arahamagara akazahamagara kubabwira ngo nuje kurwana n'umuntu timukarwanire mu nzu, muzorwanire hanze. Noneho turarwanye twari kumwe n'undi mupastori wari unungirije, yamambira ngo duhunga amapepo. Iyo ni namutanze kandi yeme yari afite ukuboko ku mwana gutya, nuko kabana n'akandi kana kagasirikare kagapolisi. Ariko gisirikare nano ni cyiza, igisirikare nicyo kintu nkunda igisoda. Narahomje kabisa, imbana nabanje nkagira nk'imyaka 9 mu gisoda, namara nkakivamo. Namara kukivamo nkaba pastor. Ariko abantu no bakosoye yene mwoka byaramwe. Ako kana kagasirikare polisi karasengaga bikiririza, ari ku umutima niko karakambere ngo turangize uryo wacu yita hanze arahunga. None ndamwira yewe uyu muntu aratumarira muri iyi nzu, dusohoke turwanire hanze. Ngo tuze gusohoka muri hanze ambanguka, namwira ndi ende tuwa ndamutanga hanze, ngo mutanga bayamufasha amapepo ni gikeye, ngo amufata. Ndavuga ndi mwana ndiyopfa, ngo nahunze ndagaruka, ngo dushike turamufata twembi turasohoka. Twatangiye saa 4 saa 9 tukazaga turwana tukaba ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, agatora amabuye mu izina rya Yesu, ngo twebwe saa 9 tubona ko itera hejuru yikubita hasi, tuba tumugezeho. Sema amen. Turamusengera, ngo tumare kumusengera turamufata. Za modoka zaraho zamazigira gutya tubona, pana simigana gutya tubona imodoka za Paris, intambara yabaye. Bakaza guhamagara nabo imizima, natwe tugahamagara Yesu na Bibiliya, ko turwanaga na Bibiliya mu izina rya Yesu. Imana twari dufite Imana, ese turacyari kumwe? Mbere na mbere hari iki jambo, kandi uwo jambo yaranye niki n'Imana, kandi uwo jambo ninde n'Imana. Haleluya! Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Iyo dutwaye Bibiliya tuba dutwaye Imana. Asigaye amanota 5. Reba vugira isoni cyangwa yarangiye. Tirarangiye. Mumbwire tureke kugira amakosa. Niko kwiza. Imugoroba uracariho, nejo harahari, no hirya yejo no kuwa mbere. Sema amina. Reka ndangize narimvuze aya niyo mazina no propre mudaheranwa, hanyuma bazabongeraho ntwaye ingabo. Narashize no kandi kanyuma muri iyi minsi zimperuka nyine k'igifaransa ngo ni Fideli. Ariko ba Fideli ntimubaze mwebwe, timuzi ba Fideli. Ariko twara ku munzu ye tuza ariko bamuze hariya nta Fideli bagiraga Fideli rijejo bundi, ariko nyine umuntu ngo mungala Fideli. Muhamuze baratinze kuri iyi si, bazariho babone. Nuko noneho rero ariya ni amazina no propre by'amazina
akomeye. Reka mvuga andi mazina nka atatu hanyuma maze nishaka zose. Bibiliya yitwa ngo ni inzira yo gukiranuka. Bibiliya ni inzira yo gukiranuka. Utwaye Bibiliya uba utwaye inzira yo gukiranuka. Ntushobora gukiranirwa uri mu nzira yo gukiranuka, utwaye inzira yo gukiranuka. Bibiliya wari uyizi ariko nawe ndagira ngo wayikunze. Yesaya 35 n'umurongo w'8. Reka twasoma inzira yo gukiranuka. Irindi rya kabiri, Bibiliya yitwa ubwenge bwo kubaho neza. Ubwenge bwo kubaho neza. Bibiliya yitwa ubwenge bwo kubaho neza. Ako ni gitangaza ariko ako muzi iyo umuntu yakijijwe uburyo aza akakira ijambo ry'Imana, uburyo azahinduka, imyambarire igahinduka, imyitwarire igahinduka, imivugire igahinduka, ibintu byose bigahinduka. Kubera iki? Ijambo ry'Imana. Soma harya hambere wa honyine. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo. Ntibashobora guca muri ibi bintu yotwara bibiri. Abanduye mu mitima nta mupagani ayitwara ngo aze kuyikoza iki. Abanduye mu mitima ntibikunda, ntiboca muri iyo nzira. Gusa nuko dufite abasaza bunyine. Ngaruke kuri iri jambo. Mwigane bamuze. Mureke mbabwire ijambo ri. Iri jambo riri mukundya iminsi yose nzandivuga. Aho nteraniye kugira ngo ndebe ko ari cyo tuzokosora. Kera abantu babayeho kera nyine naje muri ico gihe. Iyo abantu bazaga kwihana, bageze bashika bagapfukama. Siko byagendaga. Bamara gupfukama ugiye kumwihanisha agatega ugutwi. Akamubwira, yamara kumubwira bagasenga. Twageze tuva aho ngaho nta umenya ishavuze. Urya muntu wihanisha abantu niwe wageze usenga kubera ko yumvise ibyo abantu bamubwiye. Sinzi imyaka twabayeho nari ntarabona aho umuntu aba umupagani mu rusengero akagira umwaka n'amezi 3 4 abapasiteri batarabimenya. Gute twagiraga ikundi cy'abantu bazabihanisha. Twari 6 twicaraga gutatu. Abantu ba mbere bicaraga ku muryango w'urusengero, umuntu yaza bakamusengera agatambuka kuba kabiri, aba kabiri akihana, yava kuba kabiri abandi babiriga, hanyuma akaje kuba gatatu, kuba gatatu bagashika bakamura ngo ndibuhanye wasize iki chariki, aba gatatu chariki indorerwamo. Abana byo gucisha bakamwira ngo subira hariya usubiruje kwihana ubone kuza uce hano usohoka uje gusenga. Niyo wari umupango. Ariko kandi ari barya bari hari. Twebwe nitwe twageze tubimenya. Barya bo gusenga bari abambere tawageza bimenya. Iri hanze tawageza bimenya. Uwovuze akasa muri jambi iri rimwe. Kandi tibari bazi twebwe, tibari bazi uhanura, tibari bazi uza wereka, tibari bazi umuntu usobanura amandiko, kuko twayasobanuraga mu ibanga, twarabihishaga kugira ngo tubike iki ibanga. None mwebwe rero ikibazo dufitanye kandi tuzoreba uburyo tugikosora kigasa neza. Ese turi kumwe? Bwana Yesu asifiwe. Nukuri mu kubona ikintu gitangaje ukabona umuntu ugize imyaka 3 aha yaramisha, akagira imyaka 3 aha yasenga, yamara bwaca akavuga ngo amen, ngo ndashaka kwihana. Ibirya minsi yose mwabonaga ngo nje bona ari umusambanyi. Ariko ko mwumva ico gitangaza imbere hano ko ngahe ni munereke iyo shusho y'itorero yo kubona umuntu warugize imisi asirimba, anezerwa, ahanura, akavuga ngo yari umusambanyi. Ko murabona umuntu wo hanze azasura garuka aze mu rusengero kubera kurya kutamenya aho tuvugira, ngo tumenye uko twohamagara umuntu tukamubwira uko twari tubayeho, tukaja kubishira kuri social media. None se kutubwiye ngo byarangiye niki kizotubwira ko byarangiye? Ko nubundi warugize imyaka 2 ubibamwe tutabizi, ikitubwiye ko bivuyemo niki? Je mbanumva ko tujijishije kugira ngo tukanda kande ku maso ngo wihanye, hako ikizabimbwira niki?
byagiye mu ibanga mw'abantu b'Imana. Twaretse gutukisha itorero nkuko kwanje mudaherana, namara nkagenda narakosheje naracumuye, kaza hano imbere yanyu nk'abandi. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mutima wanje ijambo ry'Imana ryankoza ku mutima ko numva nananiwe kwihangana, none ngiye kwihana. Birashise none ugiye namara ngatumbagura hano uko iyi minsi mubona turi munsi gusa niyo yari intunze. Ko murabona tagisebo kiriho kutese kiva he, icyizere ngo nico kintu umuntu azatakaza kukigarura bitwara igihe. Singaba bashumba ngiye ngahamagara bishop hano nk'amanti burya uburyo uzona akayoga kari karambase, nageze ntwamagura kuri ijambo ry'Imana, ariko akayoga uko nguko simba nihanye kaniyubahisha, icyizere kikagumaho, n'itorero kagira icyizere. Yego, mwari mwabona umusirikare mukuru uhunguka ubwenge bwacu bwagiye. Igisirikare nico cyambere muzamona bavuga amakosa y'umusirikare mukuru, ariko namwe gamwebwe bana bacu musigaye mudutwamagura mugahaguruka mukama muvuga ngo murabona ngo abashumba ngo nabo basigaye bitwara nabi. Akubati mwe muzamona kuko mama muvuga ngo abashumba turangana namwe. Nibereka muri iyo mutuvuga mwamwisebya namwe ntandaba abantu ndibo bagira icyizere. None se uransebeje nije ukuyoboye, hanyuma kurumva agaciro wewe wagira nakati. Nimupfunyike mucece kiriya, niba hari ibyo wabona uzu ninjirane mu nzu uvuge ngo pasiteri twaje nzabakubita. Buriya ijambo ry'Imana rirakomeye, twasenze ngo tumare gusenga, umva ko Imana yatubwiye. Ese turi kumwe? Sema amen. Imana yatubwiye 1 2 3 4 ukarangiza. Ko nje wasenze no hakana ngo ya no wagira ndiye muri bihumbi. Yesu yaberetse mureke nce bugufi, ariko kundamusana imbere ngo nimfukame ngo musengere badi musengere mwebwe. Gute nimumara munzunguza umutwe imbere y'abantu ngo ko muransengera? Mwari mwabona komanda ariko nigitanga komanda muzima nga kapiteni kaporale yamubwira ngo nafukame ngo amuzunguze umutwe, cyangwa ari yamuramukira mwari azamwikiriza yamuramukira kumuheshika icyubahiro, ariko ndazagira simvuze ngo natwe turi, ariko ubundi se tubijwe ni twese si ubukomanda hari nani si ubuyobozi. Reka nsoze izina rya kangahe rya kabiri Bibiliya yitwa ubwenge bw'iki bwo kubaho neza. Irya gatatu ariryo rya nyuma Bibiliya yitwa ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka. Nta kindi gitabo kitwigisha kubaho mu buzima bwo mu mwuka. Bibiliya yitwa ubuzima bwo mu buryo bwo mu mwuka. Nta kindi gitabo kiza kitwigisha iby'umwuka, ni Bibiliya yonyine. Hanyuma rero ku mugoroba niba turi cyangwa ejo nituza kubona umwanya, ko nabona iminota iragiye kandi dufite andi materaniro, siko bimeze. Bibiliya ayo ni amazina narimvuze ya Bibiliya, niyo ya mbere igira amazina menshi ariko ahurije ku kintu kimwe kandi asobanuye kimwe kandi afite intego imwe. Narimbagiye kwitwaza Bibiliya, tuba twitwaje iki? Tuba twitwaje ibitabo 66 ariko bifite intego imwe, bihindura ubuzima n'imitekerereze y'umuntu. Tuzaza kubivuga uburyo Bibiliya twigisha n'akamaro ko kwiga. Ni muntu wesho cyangwa se hirya ye nzavuga akamaro k'iki k'uburyo ijambo ry'Imana rizaritwigisha ryonyine. Tirisaba professeur, tirisaba umwarimu kuritunga, ni umwigisha uko ni professeur urengeye abandi barimu. Imana ibaheze umugisha. Amen.